Ne pengelimo madapone kakak ucap ngelantur nejani tuturang bapu nganteg tekening wewacakan ane kaping 5 entu tuah ketah yuka sengguh made cening bagus apang nawang mata gasabing ring ati dadi yen artiang bapu nejani ane madan mado totonan tuah yo ngaran bingung di sejeroning manah ceninge hiwang dan kekanan yen subotenyen madone totonan ane ngiket kenah ceninge sinah bingung ceninge lakar keliwat sing sido ben cening nanan hiwang patutan keparenan suireh bingung ane keliwat sinah tusing nyidayang nyen cening ben marnayang encen ane madan patut encen ane madan kaon ngawinang laki weci nah di subane lantes tusing nawang tekening unduk melah kelawan jele sinah entu lakar ngeranayang solah keleteh nepeng untat mata seraya sandang impasin nejani nuadu bina besik ne cening wewacakan sadripu ane kaping 5 tenenan entu madan mat serius sandang masih impasin cening nah. Mana iri katine sandang ijalan Dadi wewacakan ane kaping 6 tenenan ane madan mat saryo entu ngaran iriati ane mulu sandang lepasang uli di ragan ceninge Puni kebang temayane Jenawanan keto swireh mat saryo totonan subosinah ieu sanget pesan nyen lakar ngawinang dewek ceninge sangsara datang sayang ulian
nganiri hatine memurti dikenah ceninge setatu dadi cening lakar ngedotang gelah anake apang si doban cening wasayang barang gelah anak kalian cutetne barang anak len ane mulut tidong gelah ceninge tulakar tagih kuasa yang cening ien dijele buen dipelih ban cening mekenah kayang somah timpal nyen lakar cening tagih gelahang dasar nayone singit yen padete sing nyidayang ben cening ngicalang sekanan ning ane madan jele totonan ane madani riati dadi setatu cening lakar ngewetuang pepineh yate nayo ane leteh nayo ane jele ngalih merata tanah dasar weci jani mebalik malu bapu nutur yen manut teh tekening isin sastra agamone sotaning anak ngerereh mertu ngerereh ajengan entu mulut tusing ado kepatutane yen pade te kedasarin ben manahane letuh setondene bapu ngalaken dewa amun to malu bapu nutur buat patut kelawan jelek kapiningi dewa kewalu buina bedik setonden nyen bapu ngalahin nukudan ceninge ne adama ropo keris ne ado pusakan bapone merupo keris ane utama ne ceneng pusaka utama dadi purun bapu ngorahang kerise tenenan utama tuah mulu saja nyentuh cening suireh subuliu ane malu buktine gamal cening abang Naswireh tusing jengelah nyen barang ane lenan bapu ane lakar bekelang bapu kapiningi dewa kanggoan ne jani raksu cening apeng melah-melah cening bagus hangon rakasa jiwa cening dadi sat make kerise tenenan ane anggon cening rakse ngisi jiwan ceningi apang tusing kanti ketepening tekening ane madan sengkale sina kepaca
bencana sami jerit Tusing jesandang cening taneruh ya tesang sayo tekening krise tenenan dadi buktiang manian nyen cening sinah sekancan ane madan bencana telakar jejeh ajerih ngejoh tekening dewek ceninge yang ide waken sulasih para Nahane jani tutugan bapo buin nutur kapining idewo suireh nu cenik ane pidan idewo kekalahin ban biang dewone mirip dewo sing pedas tau tekening nyen para biange ane jani bapo lakar ngorahang kapining cening tusing jadelen tuah ken sulasih adan biang ceninge dan wadak widya dari buina apeng masih cening pedas tau ien buat biang ceninge totonan boyo jetos manusia dane mulut tos ning widyadari ane mawit saking swarga loko ring suara gemegena dadi buat sepetilar biang ceninge ngalahin ukudan bapo ukudan cening dini di sekala tuah ditu ya di jagat keneran muali ya magenah sati tiatu nasin ijo ngawit uli jani ngantos kayang kawekas yen pet pade nyen cening ketepen tekening sengkalune acep memen ceninge ane sandang tunasin cening kelegan kepatutan melantaran mana kasuci ke walau ingetan tusing nyendadi medasar ben keneh ceninge ane letuh keneh ceninge ane bendu apeng setatu melantaran ben nyet ceninge ane suci ane ning tu cening bagus wayan durmo hugi ledang mai cenen cai pemargi nah dumadak je suko nyen biang ceninge lakar setatutan pegat-pegat mai cain cening pejalan nah